saya badai lebana Kang Sugadang sareng sedaya keluarga matur sekangkong gabungnya dibagi makan ngereng kantor standby di belakang Pak Sugadang ngereng kantor boleh Batu Kencana bergabung standby tentang kota Bogor Kiamar. Assalamualaikum Bang Amar Jeffrey bersama masyarakat Tanian Enceng juga ikutan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kencana Pak Tommy, selamat pagi. Saputar Pak Tommy, ketina apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah wa syukurillah paringi bersalamat terkacet tujukan ajunan penjaga jasa lain menter dikabulkan doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin Amin amin Allahumma rabbal alamin. Iki matur sekangkong Bapak Tommy, salam dak Ibu ngiring kantor standby. Di belakang Pak Tommy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Jaka di Mending matur sekangkong. Mas Jaka, salam untuk semua keluarga, silakan Anda standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jakri bersama masyarakat Tanian Lanceng matur sekangkong gabungnya ngiring kantor standby, salam dek upper. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andai sebenarnya ikarai matur sekangkong Mas Andai ngiring kantor standby. Bingkeng epon Mas Andai kantor boleh. Assalamualaikum Karayuki dari sekitar Pondok Karai standby. Yanget bergabung nggak entok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi yang Kiamar ganti Kang Santri Lukulu bergabung. Assalamualaikum Sudiryo Tembaka bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini pasarah kalian Bang Mas Ipung ini. Ipung nggak ento lanjut standby. Matur sekangkong Mas Ipung, salam dak ke pendamping ngiring kantor standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pengantian sebenarnya talakeh. Juga ada Mas Aladin ya. Terima kasih. Gabungnya silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Santri di Luk-Luk Berakas Lawak matur sekangkong kantor standby. Bingking epon Kang Santri kantor boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar namanya Encung di kolor ganti ada selalu gabung Tampakah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Desel sebenarnya sobok matur sekangkong gak Desel. Salam dari sebelah geragang ngiring kantor standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ucung sebenarnya kolor sareng pendamping matur sekangkong gabungnya ngiring kantor standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera saya campakkan kadintok. Sudiryo bergabung. Matur sekangkong untuk Pak Sudiryo Kang 1 Campakah. Salam dari sedaya keluarga sehat walafiat tentunya ngiring kantor standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Mas Hendri Torongkul Muntona matur sekangkong gabungnya ngiring kantor standby. Bingkingipun Mas Hendri ngiring kantor boleh. Masih ada waktu tinggal 2 menit. Assalamualaikum Kedemang bergabung. Satu Dias Assalamualaikum selamat pagi Asarang Kirku bergabung lanjut standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedemang sebedang seputar Al-Karawi matur selangkong Kedemang kantor standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dias sebedang Ikili Genteng keamanan pesantren Binik seumur hidup matur selangkong Kak Dias. Salam dari sedaya keluarga kantor standby. Bingkeng Kak Dias waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Virgo matur sekangkong ngiring kantor standby. Bingkeng epon Kak Virgo ngiring kantor boleh.
Assalamualaikum Bang Ahmad. Teng kending larangan ikutan standby. Kamandano Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikim bos kangkong Mas Jeffrey. Telangkap teloncat si Kamandano. Mas Abi sebenarnya Kelepungan barat matos kangkong Mas Abi. Salam dari keluarga. Ngereng katur standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna larangan lauk gending matos kangkong barat. Ngatur salam dari keluarga matos kangkong ngereng katur standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kamandano matos kangkong nyono maaf teloncat kelak. Ngereng katur standby bingkeng epon Kamandano. Masih ada mungkin 1-2 rekan lagi. Assalamualaikum Bang Amari. Iqbal ikutan standby. Assalamualaikum Bang Zen bila para-para. Assalamualaikum ya Amari. Standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid An-Nurul Hikmah. Matos kangkong gabungnya todukan pancan luas lebat pengeras suara masjid matos kangkong. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Iqbal di Lenteng Barat matos kangkong gabungnya ngereng katot sembay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zen juga matos kangkong ngereng katot sembay. Demikianlah rekan pendengar pencinta setia Kauliah 137. Absensi pagi sudah berlalu selama 15 menit. Dan mohon maaf jika ada rekan-rekan yang tidak kami respon karena keterbatasan perangkat yang kami gunakan. Juga mohon maaf jika ada rekan-rekan yang terpaksa mengulang ya. Saya operator Amar, tadi absen pagi dimulai dengan Kibarokah dan ditutup terakhir dengan Mas Zen. Mohon maaf jika ada khilaf. Kita dengar bersama, simak bersama Kauliah 371 agar kita dapat manfaat dan barokah ya. Kita akhiri absen pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم،
هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الأرض والسماوات، الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وخص أحبابه بالكرامات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وصاحب الآيات الباهرات سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد، أكمل أهل الأرض والسماوات، وسلم عليه يا ربنا أزكى التسليمات في جميع الحضارات واللحظات، وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه الطاهرات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاها، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن
إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar setia Qouliyah 371, pencinta setia Qouliyah 371. Sesatajana petang kula muljaki tur insyaallah setajana sami-sami muljaki Allah. Bil akhas sataja para kiai, para makai, kiai guru ngaji, sataja para ustaz, sataja punyai, juga sataja para ustaz, sataja para ulama, sataja para fuqaha. Langkong-langkong seseti niteni pagi mangken, niteni Qouliyah 371. Ini hari ke-8 bulan Januari 2021. Sidak setajana batan gola motor sekelangkong. Motor sekelangkong. Setuju cakan cetor tantretan si aktif apareng bentuane pon setiap pagi menabi memancar luaskan Qouliyah 371. Saya pancar ulang melalui frekuensi banyak. Pertama pon frekuensi pon 2 meteran. Saya tantona para pendengar, para pencinta bisa mengikuti Qouliyah 371 melalui beberapa banyak RPO, radio pancar ulang. Saya RPO dari Angkasa Bersaudara ataupun RPO dari Maharani Group. Ini ka RPO si di mana-mana nih. RPO Maharani ini ka RPO si di mana-mana nih. Laban banyak RPO si memancarkan. Bisa milih frekuensi ni. Ika ima daerah nah, bola daerah Pacutan, bola daerah Soter, Sentol Dejah, Prakaan. Ika bisa melalui 14 828 14 848 14 848 14 868 14 360. Dekat seteja operator repon dan kula ngaturake sekelangkong.
Bukan saya memancar luaskan melalui FM radio ataupun melalui channel 290 Santrios. Juga saya melalui langsung memancarkan lewat pengeras suara, speaker. Sedak setuju operator ponten kalau ngatur aki sekelangkong. Si setajana juga betul kalau mulja aki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setajana para pendengar, setajana para pencinta. Si sami-sami kenging kesehatan. Mantar kenging kesehatan. Si apek tah. Dek kekauntongan tor kepecraan teka hajat teteti orang semulja dengan ajunan Allah dari dunia kantos dek alam akhirat kesehatan pun manter kenginga barokah kalaban siap selalu ajaga kesehatan nek kutu jaga kesehatan nek. Cukanan saya dalam keadaan songkan mantan muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala ipatulia sehat boleh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tidak kesetajana Kauliah 371 tak ada kepekena tak ada bu ambuna ata apangkin engkau lihat kain toh tak ada remarena Nabi ngacek ke boleh pertama kangkui ngereng arang sarengah banyak adzikir dek Allah lebih-lebih zikir kulaban panjenengan nang hari Jumat mangkin nikah banyak mau solawat dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mau solawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya ya Rasulullah. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, 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 Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya minas salati yawmal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Akthiru ma banya'ati bi'in ba'nah. Akthiru ma banya'a ba'na kapi alayya atas sengkok minas solati dari maca solawat. Yaumal jum'ati hari Jumat. Mungkin hari Jumat. Mungkin hari Jumat toreh mungkin kuleban panjenengan banyak-banyak dalam seharian nika mau solawat. Saya setepaan aja jualan mau solawat. Saya setepaan atani mau solawat. Saya setepak na atekeng mau solawat ning naning tuku jualan solawat. Setuju na solawat. Sejual pentul mau solawat, sejual tacin mau solawat, sejual rojak, sejual kopi, rung berung solawat. Ini pakon Kanjeng Nabi ini. Khusus hari Jumat ni kekuleban pajangan pakon Kanjeng Nabi ma banyak mau solawat dak Kanjeng Nabi. Akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Akthiru selain daripada qauliyah 371 cet ngacek ma banyak zikir. Tambah-tambah banyak zikir khusus seneng hari Jumat nikah mau salawat dak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akthiru mabanyati bin ban mabanya aban kapi. Akthiru mabanya aban kapi. Tang umat, tang umat. Alayya tasengkok minas salati dari mau salawat. Yaumal jum'ati hari Jumat. Timun neku tasbih 100 ki mun kelar ki ya dan si beri roa cek nyari salawat selanceng-lanceng ada si dek pandai sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Bila pungkasna umpaman lalai satu selai berapa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sangkuna salat abang kapi ma'rudatun alayya dia patingale patakai pada pak yang Kanjeng Nabi alayya kangko. Ti kulaban panjenengan mau selawat banyak hari Jumat mangkin nikah. Nikah jabang Kanjeng Nabi depak selawat ben kangko di depak. Ikai ding bingko ikai ding. Puan apa boleh cerita kalau pernah mangkin riwayat selain maksudnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tabun Kanjeng Nabi innallaha wa'adani
idza mittu ay yusmi'ani salata man shalla alayya wa ana fil madinati wa ummati fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allah Ta'ala acan cida kasengkok tabun kanjing Nabi. Allah Ta'ala acan cida kasengkok bila sengkok mati. Bila sengkok mati tabun kanjing Nabi. Sidi mamun Allah makai dingah. Allah makai dingah. Dek kasengkok. Makai dingah dek kasengkok. Makai dingah apa? Salata man shalla alayya. Yes mapamacana solawat. Orang semacam solawat dek kasengkok. Wa ana sambitin sengkok fil madinati nang Madinah. Wa ummati fi masyarikil ardi wa magharibiha. Ana pontang umat badani masyarikil ard wa magharibiha. Saantero alam nikah. Saantero alam nikah. Teti maksudnya kulaban panjangan badani ki masaos. Badani ki masaos. Kulaban panjangan mau solawat nikah ika pereng bi kanjeng Nabi. Kenapa boleh khusus nikah? Khusus nikah. Kenapa boleh hari Jumat makin nikah? Hari Jumat. Jadi seka Sabah, seka Gunung, seka Talon, seka Tegal. Tare kulban panjangan mau solawat. Pokoknya kasih tempat saya bersih. Kasih tempat saya bersih. Kemudian ntar ke tempat najis ampun. Solawat ke nikah maos nang dalam ati bisaos male tak cuba tetap ramai. Masa bahaning lem kandeng maca solawat mak. Lem kandeng maca solawat tak kurang lebur seniki. Karena tempat kotor. Kan kula dek kandeng beni pada pak keluar dari labeng romanyo no kalabeng kandeng kan tak kira mak. Si ajalan gelun. Nah, jadi di Roma ada sampai labeng kandang mau solawat. Aja memelih baju larang. Aja memelih baju larang. Melih badeng andi barokah nak solawat uwa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini banyak. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ika paling pandai. Dia tinggal lak si pandai. Tak usah ngelak si jeng lanceng. Gitu pak jeng lanceng macam sekalian bambu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Pada pak dekan kok je pun dengan jeng Nabi. Salawat sebanji pada pak kan kok. Pada pak. Bangiding kok jangan jeng Nabi bangiding. Terutama ki kanjeng Nabi Muhammad mireng pamaos salawat tekulaban panjenengan tepaan ning hari Jumat mangken ni tretan. Tepaan ning hari Jumat mangken nikah. Salawat tepaan ning hari Jumat mangken ni. Ti sebanyak maca solawat ada mangken ni kau latih kanjeng Nabi. Timun aktsarukum alayya salatan. Siapa sepaling ontong ku laku ya pon ingki orang sebanyak mau solawat. Mun kanjeng Nabi kau ni ngendak kada umat atau macam solawat banyak hari Jumat. Pelaki antaran kulaban panjenengan pencinta Qolia 371 ni ka saya napa ki kini kah selele kau tamaan ku laku
sampun ngadep akhirat nika. Amin amin ya rabbal alamin. Jukan iriwayataki cepon man shalla alayya yaumal jum'ah mi'ata marrah. Nika pun lah beda anu. Beda ben bitong na sekali kena ni. Kena ben bitong na ni. Kena ben bitong na nika. Man shalla alayya yaumal jum'ati tining siapa na orang shalla panika maca salawat orang alayya tasengkok tu mungkin Nabi. Yaumal jum'ati ning hari Jumat. Senapa kali mi'ata marratin 100 kali. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Nika pun sabolo. Lakas na. Abitan mo totok rokok nikah. Abitan mo totok rokok. Aku dapat nyantap rokok bah motoros masa salawat nah apa keluar hari Jumat makin. Ingki jebah langsung motoros bi rokok. Kulak ki kun mare ngorpeng bila mbo. Bah nyari kopi pakai kopi. Bah nongkrongi berung. Pakok rokokan. Tore pa benda tepi itu ni kula hari Jumat makin ni kak. Pagi-pagi mulai teti sabahal khair. Mulai teti kenapa kulaku si bagus. Kulaku si barokah ni. Banyak mau salawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 kali je sekejap. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Ya lah betul lah. Sallallahu ala Muhammad beluk sallallahu ala Muhammad sangat sallallahu ala Muhammad dah sebalo. Tambah sallallahu ala Muhammad 11 sallallahu ala Muhammad 12 sallallahu ala Muhammad 13. Lekasan benro kon se serpung. Lekasan benro kon se serpung gini. Itu selawat lu. Man shalla tining sasirana orang sadabun janengnya kedabun Rasulullah. Dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumal jum'ati ma'ata marrah. Siapa-siapa orang semasa salawat dekat ya seorang alayya tasengko yaumal jum'ati hari Jumat mi'ata marratin kalaban 100 kali ja'a yaumal qiyamah datang maka teka orang nikah yaumul qiyamati hari kiamatku aku wa ma'ahu nurun ban sambi apa nikah abang seorang nurun tining nur tining kateraan law qusima dzalika nuru bainal khalaik kullihim law wasa'ahum saking apa itu nur orang semacam salawat panika deka makhluk kapi maka yaktina nyokopi mak. Ya Allah. Alhamdulillah. Itu mun beda kiamat ku laku encan kiamat ni kepeteng ku. Can kiamat ni kepeteng ku aku mak. Kiamat ni kepeteng mak. Encan mun kiamat ni kepeteng. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah orang si mausan salawat lebih-lebih hari Jumat. Panika bakal epatera karena sarengin sareng Gusti Allah tekanan ning hari kiamat ku laku menabi apeung tera apeung cahaya jika di kateraan bencahaya nikah jadi saking bah dibagi-bagikan deka makhluk kapi pemilu kapi maka yektena pada milo kapi pada mendang kapi mendang Tore banyak mau salawat hari Jumat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Ulun macam solawat perengin mak. Ya cek transmit. Ulun macam solawat sarengin. Malek kocak areng sareng dulu. Kan lain yang macam solawat areng sareng mak. Mau solawat areng sareng menui ke TV kan lain ni. Tapi kalau macam solawat sampean maus cukan. Kalau macam solawat sampean maus cukan. Kincik transmit mak. Mak tak salbut ni kan. La salawatin gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Siapun kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra, man shalla alayhi asra sallallahu alaihi mi'atan, man shalla alayya mi'atan, man shalla alayya mi'atan kataballahu baina aynayhi bara'atain, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar, wa askanahu Allah ta'ala yawmal qiyamati ma'asy syuhada. Ya Allah, siapa-siapa na orang semacam solawat ada ia atas engkau solatan sesolatan macam solawat sekalian sallallahu alaihi asra, maka Allah malas sallam, maka malas Allah besar Allah alaihi atas orang asran dekat sabolo atau bekalaban sabolo. Man shalla alaihi asran, siapa-siapa orang saya macam solawat alaihi atas engkau asran sabolo, sallam maka malas Allah subhanahu Allah alaihi atas orang mi'atan dekat 100. Man tining saban orang shalla alaihi mi'atan, nah nikah. Jadi selain ning hari Jumat nikah kulaban panjenengan tet pakon banyak mau solawat, napa boleh ki buru je pon ning dalam riwayat sebelumna debu kanjeng Nabi sebelumna khusus hari Jumat maca solawat 100. Khusus hari Jumat maca solawat 100. Nah, maca solawat 100. Nikah ku laku bila ladaba ke hari kiamat, orang banyak etera ikal bentera, etera ikal nur. Cukan tantangan saja, tambahnya boleh orang yang maca solawat. Nikah si umum ni, nikah umum ni. Kenapa boleh pas emaus hari Jumat? Itu yang hari Jumat oleh 2 berarti. InsyaAllah. Oleh 2 berarti nikah. Si umum bisa os, siapa-siapa orang si maca solawat kasengko 100 kali, kataballahu, maka nyatet pasir Allah, baina ainaihi, noles Allah Ta'ala antara mata duaan dia seorang si maca solawat, icap bi Allah, icap ide ini yang antara mata dua ini kicap ibri itora. Ibri Toran apa? Bara'ata ini dek lebaran dek kebebasan 2. Bara'ata ini dek lebaran bebas, maksudnya kebebasan 2. Bebas 2 ini kediripan apa? Pertama, bara'atan minan nifaq. Pertama, bebas dari kemunafikan. Jadi kita tidak akan pernah jadi orang jadi munafik. Nomor 2, wa bara'atan minan nar. Ben kita bebas dari api neraka. Allah. Jadi tantretan saja. Ini kasih umum nih. Mun maca 100 ini umum. Baik iya hari Jumat, baik iya hari ya lain hari Jumat. Baik iya hari Sabtu ke, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Pas tambah dah boleh hari Jumat. Hari Jumat ning riwayat sebelumnya kelak ning tebu seperti suadaan siapa-siapa orang yang maca selawat 100 kali ke Kanjeng Nabi ning hari Jumat, 100 hari Jumat, maka ku laku ning hari kiamat bakal berengin petera orang nikah. Petera orang nikah, paringna nur orang nikah. Pas tambahna 100 kelak boleh Jepun selamat dari dua lebaran dari apa? Pertama dari kemunafikan. Nomor 2 lebaran kebebasan daripada api neraka. Masya Allah. Lah nikah. Nikah. Itu hikmah je rajin. Bahkan wa askanahu Allahu ban manenghu dak kaya seorang Allahu sapa Allahu Ta'ala maneng yaumal kiamati ning hari kiamat maneng ma'asyuhada bareng orang-orang sepada seta syahid. Ya Allah, meski abak tak mati syahid karena kuncoma mau solawat 100 kali. Napa boleh benar lebih-lebih 100 kali ning hari Jumat nikah, maka ku laku sareng Allah ipaporong ipakompol sareng orang-orang si syahid-syahid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sengaja aku licet mangken hari Jumat nikah ngatur rakin banyak zikir lebat mausan solawat nikah. Mau solawat ni Masya Allah, mau solawat ni mausan se uah pokoknya ki se uah. Tapi sebalik orang si tak majaan solawat ni kau caki orang keken ni kau. Itu. Aduh. Detik keken ni kau ni kau berhubungan kalaban tunya gimana? Lebih-lebih kita nonton paling sekocak keken gini kau. Orang si tak majaan solawat ni orang kocak keken. Keken ni. Kau caki keken. Ya Allah, orang keken yang tak macam solawat ni kau cak kireng keken. Na'udzubillah subhanahu min zalik. Kau cak orang keken. Cukan Kanjeng Nabi adabu sallallahu alaihi wasallam aksiru salata alayya fa inna salatakum maghfiratun li dhunubikum. Ya Allah, aksiru mabanyati bin ban kapi salata deka maca salawat alayya tasengko sebut Kanjeng Nabi fa inna salatakum karena songkun salat ban kapi maghfiratun arti napa teti ampunan. Maghfiratun Arya kenging ampunan, maghfiratun Arya pengampun, penebus pengampun lidzunubikum deka banyak-banyak dosa-dosan ban kapi. Ti ulaban panjenengan sebanyak dosa ni mak. Ulaban panjenengan sebanyak dosa ni kah? Toreh. Sareh ulaban panjenengan kenging ampunan Allah dari dosa-dosa kulaban panjenengan sebanyak nikah kalaban banyak mau salawat ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ulama maca salawat pereng. Ayo pereng ayo jangan cesta pencinta pendengar Qolia 371 sareng mau salawat. Tak salah transmit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
صلى الله على محمد 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 وعلى آل محمد. Jadi kempangake ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena kulaban panjenengan mabanyak mau selawat ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salat alayya mabanyati bin bangkapi as-salat deka maca selawat alayya tasengko fa inna salatakum karena songkona salat tebaan selawat tebakna maghfiratun ari teti ampunan maghfiratun arya ampunan maghfiratun ari ampunan lidzunubikum deka banyak-banyak dosa bangkapi. Ti kenginga tulia kenginga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kulaban panjenengan tidak lain iki mon kulaban panjenengan banyak mau selawat dekat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak mau selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan berderiwayat lain ni mak saya riwayat akidah sareng Sayyidina Anas sareng Sayyidina Anas ismi saya sareng Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertabu man shalla alayya salatan bi an qala Allahumma salli ala Muhammad bi an qala Allahumma salli ala Muhammad. Siapa-siapa orang semacam salawat atas sengkok sekalian. Contoh Nabi angkala kalaban kutu maca ya seorang Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan sejelas ya pun salawat ni ka makna apa? Makna ndak ada makna. Ya Rabbi a'ti ma a'taituhu minasyarafi wal karamah. Ya Rabbi du pangeran kaula a'ti muka-muka apa aring ajunan ya Allah ma a'ti muka-muka apa aring ajunan ma ada ke sesuatu a'taituhu siapa aring kaulahu dak kanjeng Nabi Muhammad minasyarafi dari kemuliaan wal karamati ben ka kikamuljaan kalau macam salawat ni kalau sallallahu maka malas pasir Allah alaihi seorang asran kalaban sabAllah as-salatu tining salawat min Allah dari Allah alal abdi atas kabulah rahmatun lahu pan kekabulasan lahu dari sekabulah wa hutat ban ilepur anhu dari seorang asru khati'atin kenapa sapolo banyak-banyak kecubaan, kesalahan, rufi'at ben angkat lahu dia kaya seorang asyur darajatin kenapa sapolo banyak-banyak derajat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mun kulaban panjenengan mau selawat sekalian berarti Allah ngebelesin dekat kulaban panjenengan nika sapolo. Ngebelasin dah kalau panjangan ni kasabol. Dari ruh walaupun ni kabala wala zikrullahi akbar. Ingat Allah kalau panjangan lebih raja tempang daripada paingan kul paingan lebih raja tempang daripada paingan kul sampean dekat Allah.
Tandratan saja pencinta pendengar Qolia 371 sebatan kau hormati. Toleh. Tibenyaan adzikir ajakan dari Qolia 371 kangku hari Jumat makin nikah. Toleh banyak adzikir mau selawat banyak kustikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Jangan kana ulah ban sampean cek kurangin maca selawat. Cek kun bah urusan urusan tunging malolo. Cek kun bah urusan tunging malolo. Juga ndak kaca-kaca se ngebrik nikah. Selingin selawat tak apa sambil bicara Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli sallim alaih. Apa? Malai sajen tambah. Napa? Ya berdesa nonton pembicaraan ku leban sampean, malai tak den badan, malai tak ban somban berbicara. Malai berdesa nonton. Siapa sih nonton? Ya Allah. Sebun kaji Nabi, man nasiya salatah. Ini siapa orang selopa salat ada kamaca solawat alayya tasengko. Lupain tak maca solawat. Nasiya tariqal jannah. Maka orang manekah berarti lupa orang tariqal jannah tidak kelencelena suarga. Orang munda lupa maca solawat kanya Nabi berarti lupa kelencelan suarga nala lupa ila damar di macalan sekasor fajir lah. Ini macalan se Jakarta lah. Ini macalan seda nikah. Ti ini macalan se kaswarga lah. Dam macalan se kaswarga mata ada ya. Jalan se kaswarga dam malah. Mata kenalilah. Nikah. Orang selopan maca selawat. Ti malai jalan swarga selalu katengal, malai jalan swarga malai selalu dipangkiin. Nah belan jalan swarga ki banyak mak. Lan jalan swarga bajang. Lan jalan swarga ni ke puasa. Lan jalan swarga ni ke zakat. Lan jalan swarga ni ke haji. Lan jalan haji ni lan jalan swarga ni ke jihad. Lan jalan swarga ni ke napa? Ya termasuk mening dalam hati golongan sampean kita wakal. Lan jalan swarga ni ke tafwid. Lan jalan swarga ni ke pasrah penuh dekat Allah. Lan jalan swarga ni ke ridha. Ridha ka hukum Allah. Lan jalan swarga ni ke becik katunya. Becik katunya ni lan jalan swarga ni. Becik katunya ni lan jalan swarga. Cinta katunya ni lan jalan neraka. Cinta katunya ni ka lan jalan neraka. Becik katunya ni lan jalan swarga. Nyokori nikmat Allah lan jalan swarga, sabar atas nerima cobaan tar musibah dari Allah ni ke lan jalan swarga. Nah, tak kelem mendak kapangki ni kedak seterjana ni ka. Lah kau hilang. Toreh, banyak mau selawat dak Gusti Nabi Muhammad karena selawat panika sebab lekik teti sabab kuleban panjenengan ingat dak keseterjana lan jalan swarga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengajian ni ka. Ngaji ni ke lan jalan swarga. Ngaji ni ke lan jalan swarga. Ngaji ni kan dalam jalan surga. Man salaka tariqan dak bunyi Nabi yaltamisu man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang sajalan nuju da emah berangkat antara ngaji maka berarti Allah taala bakal magempang dak orang nikah, magempang dak kalian jalan surga. Ti hadir ke pengajian, mirangaki pengajian ni surga mah. Lencelin swarga maksudnya hadir ke pengajian ni lencelin swarga, birangaki pengajian ni lencelin swarga. Ti malai tak lupain selalu jadi pencinta setia Qolia 371. Banyak mau selawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa orang selalu pemaca selawat cai kanjeng Nabi, maka orang paling berarti lupa dak lencelin swarga. Nah, karena sekop sakain tawi saos muka-muka teti manfaat terbarakah. Terjukan muka-muka hari Jumat makin bernikah. Mangkia banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kenikmatan abali ka fadilana Jum'ah nikah, abali ka fadilana Jumat nikah. Mantar amal-amal setejen amal tan kula hari Jumat makin nikah. Mantar teti amal bisa menangi dek kesetujuan amal-amal si dalam lemari sebelumnya
semi nemare sebelum nengki ban mantar muka bisa nepusin kesalahan atau kekeliruan dan kula seilakun dalam minggu sebelumnya bisa kenging ampunan Allah kalaban amal-amal hari Jumat makin banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Teka hajat setajana amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna min yusari'u fi ridak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم افتح علينا وفتح العارفين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pencinta pendengar Qolia 371 cukup sekian itu bisa awasi pagi semangkin insyaallah sampung boleh laku waktu tor frekuensi sipada. As'adanallahu wa iyyakum bi ta'ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Begitu mau banyak salawat al-barakah mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya baca cer yang subur. Saya sandi berkat sebedai tem ngereng pontut Sandal daborop pontut teki tak langkong Bang, Ki bedeki pecat corengan nih kan. Albro kelungkiknya wajah ngajak wassalam ku standby nikah ku nyangot pian Begitu pancung kulu sumenep. gitu Pak. Sebentar. aduh siapa kena mak pas atarat Duh, ya Allah. Korek engkir albarakantan walana. Mi kama ami miasa kakak mandi. Punten ngentah. Oke. Tidak pernah nanti bu si ibu kan jangan selawat makin namanya. Tekan sana orang bahasa beda. Amas keran itu bermanfaat. Begitu yang mulia saya tak lepas katanya pakai anten anten kendut sekene ganto monitor jaganca kadin teginya lagi anten siano kadin tu bancung tikal gini kak banyak siwang ngecor pun muka banyak si anyar mungkin boleh buruk kayak pancung
terima dimin Nabi Ibrahim lagi saporana kepada semua rekan yang udah monitor di 371, mudah-mudahan barokah. Iba barokah gaabo tibi sareng topoto da bebaki mater muka betetiar yang sarka. Ke semuanya amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengiringi 73 bye cari yuk. Yang super apa? Roger. Begitu. Oh. Udah pernah pakai dinto. Yang subur. Tergabut nayang. Oi. Dasar dah. Kau tak kena dasar. Ini serasa kalah sebab lensir kan dasar. Apa sih? Jerah. Menguda dah orang gini. Telak nih ke pak. Telak, ada yang lebat. Kira Indra kek ngomong. Terkembasara. Enggak nih. Lebihan bahasa Ramano. Ini kan pak subur kalau bahasa Ramano. Lama datang belum ada pengajian bahasa Ramano. Roger. Terkembasara. Ciblah. Apa lu? Dia saya kocak alisis. Alisis mesti tak ngeringsing korek. Apa tak ngering? Roger tak butuh ngereng. Penting lah. Kejar. Ini budi korek. Jadi aku gara-gara lah kau yomak bilen lah nyaman. Ngali ya. Pentekan tu nemu tepat. Mulai kero mana? Mulai. Mulia pas mulai. Jadi lah kau ya epoter. Jadi yang bunyi jadi ya pangaterona. 600. Korek. Jadi kocak alisis. Apa? Gini kanan. Gitu. Asal mengenal orang macam-macam begitu korek. Roger sepenting lekeding. Begitu. Bila tembus. Bila lah tembus. Untung lah dek. Tak perlu gerenggeng. Begitu. Ya cari cek. Mentor bedari cek ke saya situ. Gimana? Ini aja eding aki bencong. Boleh. Masa terjawab nak cepat dan akurat. Ini aja eding aki dia mau nari jeka. Pasaport repot jawab nyaman. Itu. Ya. Nyaman korek. Nyaman korek. Mau dinandai lembu. Korek. Lembu Pak Lengser. Malam masih lembu. Rujar. Begitu. Lujar. Ini gua Mas Andai mun begitu jauh. Muhammad Rasulullah. Udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Dai andai jangan tiap begitu dai. Show dai. Begini. Begini. Dari rumah gimana bisa begini Pak Lesir? Yang man begini berdeti anjering itu si orang cowok itu tuh oke. Aduh. Ada temet Capo Indra. Capo Indra temet. Roger. Ngeceruwet. Capo di Indra. Indra Lesmana. Rajo. Indra. Kan dibuat na raja Dra. Tak perlu diragukan lagi, dijamin Rajo. Jadi sampang benang nanang depak kalentang bara. Siap. Siap, laksanakan. Nah, Petra. Yang semak-semak kami ke Dra, tekaklah siap Dra. Hei, Semak kami pangkat Dra. Oh, angkat, mangkat, 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 mangkat. Duh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buka, mangkat. Bu. Mangkat. Bu. Yang bedenanang. Tora dari dimana, Dra? Makan kape sedema. Angkat, taruh dari bubble. Begitu, dari pondasi kada, kuat. SP-nya tak ada lagi. Ya, betul berdampak. Arah apa mik ya? Yur. Ayo, mangkat. Cek. Low. Cek. Jangan sok sarah. Tahu. Apa sih agak kening poter? Cek. Up. Tepak. Sip Dra, mangkat Dra. Mangkat ada emi. Yang dulu. Nyongok Pak Sugadang. Lihat lo mika kalau. Kar. Tema dian gabla. Butuh. Mek butuh. Obey kada. Obeyin.
Bereman dari mati-matian dia. Usaha ketok. Peler nyaman ban. Usaha be. Kabel mic ni kan anu. Poncokna usaha usaha tek-tek. Apa kena mamanya yang adalah sapre? Oh, lah, coba. Gule-gule. Ferry, mari berkunana sampai kotong. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak. Aduh, ekstra, mik boleh gelak tanda amonya tang di. Kan gula tak odi. Gelak bendra. Nah toh. Napa Pak Tok? Gelak ben. Magalah din ben. Tak. Ringan aja. Dia aja kending je. Jar ganti. Indra magalah ai. Ada apa Indra? Kalau bisa makalah ganti. Aja jemput sekarang si Albania aja. Albania ada naro aki bira. Oh, jekur ki bro. Epus lapus dina kan aku ngeding aki. Hah? Epus lapus. Benar Albania? Korek. Oh, wah pasti ganteng kapi. Iya. Anu ki ya ganteng anga anu aja dah. Angkan? Tengok kalau kecil. Dem maring. Dia ada je kending. Nyaut. Anu ngara. Mengkat ngara lah. Pasaran anu sudah. Lenteng bere. Mengkat lah ke lenteng. Ber. Bare. Begitu. Al-Mukarram dia jenis kending ya toh. Iya, tes ke ngajak. Tes pakai jawalan cek. Ingat pasapian. Mana jawab boleh. Mana jawab ber. Payah. Kabel mic. Kan tak tuli muncul. Hah. Begitu. Selempang kuning bedelau. Alah dra ni mandra nang dra tuju dra. Selempang kuning bedelau dra nang dra. Tak ngidinjak ngecelur dra. Sia. Oh injak. Berarti 6 bulan yang ngebamal ya. Apa tang extra mic je. Dia buang extra mic. Pu kena si aja pu kena kilo berapa menit dari anak 2 padang gi ya kena. Kabel deh ya marah. Sabri ramuan Madura. Betul. Lihat kon Pak Toto Raman Madura. Toh Mas Toto. Mau sampai berapa menit sih aja apa di oreng ya keluar tombong. Tanya Pak. Ya Su. Ada Pak Sugadeng. Beda comban Pak. Tak monitor kan itu ki. Beda gila tahun ini semakin. Pas era kan itu. Tata evacuan nangker. Oh nangker. Kamana si Baruk? Di Lokna. Kiki kerangkon. Sobong makin Pak Sugadang ki.
coba boy. Ano. Yang beda lok celok mi bola nyaut. Assalamualaikum Pak Sugedeng. Waalaikumsalam. Pasera Kak Dintong. Umpai Pak Sugedeng. Sediri Kak Dimah. Ya. Kini kaki bedeng. Gimana? Coba yang Mbak Sabolo gerah. Lemak sebolo lagi. Mbak Sabolo. Empak Sabolo. Oh, Engki Kelangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Toto. Eki. Katin apa? Tak bisa coba anu. Men terus saya pun. Tak bisa yang kuy. Anu kem dan rok tak ibu. Haha. Mi bola udah jadwal keluar. Saya perengakin. Mi udah jadwal gending lu hulu sama waktu. Oh, pikir gempang. Dulu menagasa pakai sarang anu, sarang lot anu, sarang binder. Engki kadima. Gending. Engki. Insyaallah benar menabi jadwal gending gitu Pak Toto. Jadi menabi pada jadwal keluar saya gitu apa yang kabar. Semangkeng kengkungkan badan berakung jadwal lagun. Kamu gini kah? Kita tambuk kok. Eki Amar. Di lona. Oh saya Pak Toto jam senapa gini kah? Oh di kegempang. Kegempang. Baru aja habis. Was begini kah? Benih baca habis silaturahim gini kah? Haha. Saya Pak Toto. Pagi-pagi biasan bedal barokah kemarin kanto. Kento. Biasanya beda al barokah. Siangan sekuni ini kemarin beda al barokah kan tuh biasanya. Oh, engki. Kel. Antara tak jek siang aku lang, kimun terlalu siang tapi tak dapat selawon di bagian udah makin asabuan di masjid. Engki. Bagian hotip ini kah. Engki Pak Toto, kelangkong Pak Toto. Ya toren tikel dan terus kabar aja katin apa. Engki menebi tak terlalu siang. Rencana kan kalau bisa pagi, ternyata kuliner kaki harus ngantos belan. Kalau kan lagi biasa pun kalau kan mangkat pun dah ni mulai cepat kerjaan bisa. Kita ngikuti tuan rumah, kiki ngantos nih kak. Jadi takut kesiangan. Jadi tak janjian gimana bi tak terlalu siang dekian, maksudnya cepat teratasi. Insyaallah mi langsung buru kamur lau. Sip saya gini kah. Saya pokoknya cek katin apa dan terus kabar Pak Toto. Oke. Yaudah mulai kelak. Aku saya kata pengajian udah. Karena Lebih cepat lebih baik. ngalak si lain. Engki gue lupa ya Pak mau badan yang lebetas Pak Toto. Engki mana tadi antar saya kelakon simin. Nikah Ferry ini kan anu corak bek ngantang-angak sama mungkin kan. Jadi mungkin atugas ngambil amal lambu bon. Mungkin atugas itu MC nah, ini ke MC bang cek Ferry bon. Cek Ferry Albania, mana bisa beri nagasa Ferry ngambil amal cerita nanti. Mas Ferry lanjut. Pak Pakcik kena ane. Aku melau bos itu ya. Siapa kena? Itu orang-orang mulai kumbira. Pas benamal-amal. Bang Toto. Pada final 2N. 2N02N. IC 2N rasanya ya. Oh, cabeca, karkaran. Luar. Iki leres korokoran. Badak yang bekas, second
Menanya lah Andi. Keluar. Aduh Pak ya, konjon kabel ya. Nyaman-nyaman beli saya. Berapa itu? Mau tempat ke Singo, tak masalah. Ma antara ka Singo, ma antara ka Murao, gede. Assalamualaikum. Ah, ini berapa ntarnya lase berang? Korek. Siapakah itu kawan saja ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Isaria gian. Isaria, tapi anuan sudah modifikasi, direnovasi. Sudah di